سنة نبينا لما قالها نبينا فاتبعوني فاتبعوني في حب الخير فاتبعوني. Dung karangan lunan daripada tasawuf. Nyelompengan lon ada kan tasawuf karangan Imam Ghazali di dalam ni tetap leh tauhid, fikih, tasawuf. Contoh yang kena buat ihya. Baca dia kepa dia. Baru tasawuf. Jadi katakan ilmu tasawuf kan ilmu tasawuf tu ilmu fardhu'ain yang di dalam ji na fikih, tauhid, tasawuf. Jadi menan mandung karangan Imam Ghazali buh Jawa kena agaknya nazli kagak terjemah kepada Jawa lagi Syiarus Salikin, Bidayatul Hidayah atau tetap tauhid, fikih, tasawuf. Jadi orang tasawuf hanya tasawuf mentang aja. Kalau agak ikut harus beres syariat tarikat baru hakikat, enggak boleh dipisahkan. Syariat kanun undang-undang, tarikat cara mengamalkan mempraktekkan kanunnya. Sebagai contoh syariat diterima sembahyang di Nabi Allah Ta'ala malam Isra, itu syariat. Tarikat payah gejak Jibril kat purna ile yang dum Nabi namde kan ke purna ju Allah Ta'ala kadang ke pula pingku ju nak ke kata Kaabah ka ke nyonya ana cit nak mugure hanjit langsung Nabi hanjit langsung cuma terima saja sembahyang secara teori tapi praktek diajar oleh Jibril 2 orang. Itu tarikat. Hakikat nak bergali tok geroi menyokap syariat dan tarikat. Meta syariat tu enggak yang kena